Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sini seluruh malabikum karim sayfung Allah Subhanahu wa taala. Rilalana yawe ulang ramalan ni pada angkaki tatongangi resengi sempayang tarawih. Nah yawe sempayang tarawih menjadi sunnah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nani gini gitau tetongangi ulan ramalan betuan na pigo isempajang rilalan na ulan ramalan imanan nasaba tepe wa ihtisaba maka tau paneritu nasaba mengharapkan pahala. Oleh Allah Subhanahu wa taala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi majepu engkayna dan pengangi fong Allah Subhanahu wa taala dosa-dosana ya pura lebih. Jadi ilanan na ye ulang ramalangnya serkom mengi engkaki pakai guna bi pada cengi sempajata terutama sempaja perlu tak makotopan itu sempaja sunnah tak yewe ulangi ulang ripali culicung amalat tak apalat tak berlipat ganda pahala, maka jangan sia-siakan terutama salat tarawih perlu tak makada betul bahwa kita bisa mengambil sebagian rakaat wadingi sai akan tetapi soku na nareko engkaki pigoi sampai selesai bersama dengan imam. Nah sebab makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gini kita mas sempajang ya letu pura si bawa imanna sampai selesai bersama dengan imam hatta saraf, maka pada nareko mas sempajangi ripupu benih, artinya satu malam. Sama kalau dia mendirikan salat siwenni bujuru, satu malam penuh. Dan ini pahala yang tidak didapatkan kecuali orang yang melakukan salat berjamaah, sempat berjamaah, salat tarawih bersama dengan imam. Amuara yang kaki pakai guna yewe waktu mabarakae atau pada kaki runtuh apalang risasena fong Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.